Lord this morning. We are so excited that you are here. You could have been anywhere else, but praise God, you made the decision that God deserves the praise this morning. Amen. We all know this year, our theme and our vision for this year is to abide in Jesus. Amen. John 15 verse 5 is our key scripture this year. And I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Amen. Praise God that we know that with him in our lives, we can do anything and everything that is possible. Amen. This morning, we're just going to sing a song about who God is. And if you believe it, why don't you say amen? Do you believe it this morning? Amen, amen.
whai mai pia ia te talo ia toi whaopopo ni te isi manosi fou so inga lona manosi nau fo i leo rea tari nau he sia lava le ngā rue fo i tonu ringa lona tatou talo le tua e ai se mea whainatai so se amen ia ama so se tasi lava e si e toi e tua tupela panone e rei maramave so mea mai losa God is still our healer. God is still on the throne. Whether you see healings or not, it doesn't change who God is. Say amen. Le tua la vai fai marema. E foi se te ni fai tato sa ni fa pito le sa ni fa malo. Ai tu mau pe tato fa tu tu. Ele ai se me fa tai. Tua ya ra mo mo ni na e se tasi. Kenny Opea. Tato ma tu pe ma tu. A fai le e wana o se mana o fa pito la wana o oila no le tua fai lo mai si mai lo au ni tai a. E le tua ya na o mana o tu su me o ya na sona ya o ya la fa mo si o tato ni tai a. Ya tato talo pe o tu fai o talo ma tato. Tato o tu fa tasi ma no fo le tua na fa tu. Ele ai se me fai na tai le tua. Na o tu su me o au tato talo ni tai a.
mātou te tala wai le sua. Mana o uma e kua e mātou te kuina. Mātou te preimina le sua. Kua mātou to weina. Ka whetai le kua i rau whakamarorona i rau whakamarorona. Ka whetai le kua i te uma o e whaia o e mātou le whetai. Ore ki kinga rapa le kua i whakamarorona. Aro mātou ka taro le kua pe ki rei le whanima le e whina i rau au. Mai mātou ke whia whaia se malu. Ka wailo wa ia maro le kua. Ngā ruenga mo se malu le kua. Ka ora i nā ia ngā mauma i te toko le nei kuko pero wei. Ai mwese si aro a toa. Mātou ke le whaonga ronga rangu le kua. Ai mātou ke tari tonu ka wha. Na o na whātino ma whātau kuhina le nei whaoroi. Ore a kele ni a nā whanu whanu ina. Aro mātou ke talo le kua. Ia e agare rei ta mai utoro ngāru kue ure nei whaoroi. Tā pena penanga le kua e rei whai o tia. Ore uria i runga o kura hono whaatao. Ora mātou ka talo le kua. Ia e agare rei tuki roto e ka mata le roto rau. Nā tō ki aro ropa kua i a te koe te pā. Ia ka tala e oe ama nōre nei kuma mō rau ka rau. A whai mō fie alo me mika le kua. Mea whai ka tā uma ta pā. E tāri tono mātou le kua. Au whātasi rau o fio ma rau whanau. E aise me whai ka tā. Nari tonu a tō tōna tō roto ono e kua rau a fio. E ukurea o lo taina i nai o mātou wana. E ukurea o lo whatonu nai o mātou te rata. E ia mātou wola ma sāma wali e kua i roka o rau taina. Nari tonu rau mātou te rata le kua. Le ai sautia e oe mea umalawa ta waka. Lama e whakino ina o le nei whawe koe e kua. Whātino rama e oe ta wā. Ara mātou ta talo rea kua, i o whātau ina e rau whio, aso le māsina ma le kaimi ma le tausaka, e te whina ngano ai le kua, e whātau ina ai e nei whātau koe. Ara mātou ta talo hoi le kua, ono tusi wa rafo ina ta wā. Rafo ina ono le sōswani e mātou te whātino e nai e nei whātau koe. Naro rama le kua i whakau ina le kusi i lea whata whaitau ranga ma le whata whaitau ranga. Ia o auna tōpia le kua i le ekarisia ma le ekarisia. Naro le kua i e whamanuia i roto au au. Ia i roto au whatau tapa. Ia lato lima mā kora le kua. Ia lato ina e tere leimo oe tapa. Au wāre whamoe oe o rau. Naro le kua i whamanuia. Whamanuia le kua i toa i rau whatau. Whamanuia i mea unga o rātou tā peneina mo le whamoe oe. Ia ore ki inga le kua i whamasiri o whoi o rau. Naro hoi le kua i mātou te tuina atu se mātou te whamasiri. Rau auna mai whatua mo le noa siau. Lama se koe aina o le nei whamasiri. Mātou te taro le kua, whaafuaro mātou wola o mātou kua. Taro le kua i lau whaamaroronga i le tino, e ngana ma le mātou kua. Mau le poto le whautau tanga mai a kua. Mau le ngana o le whaaringa o le uku la unga ta mā. Nai takina i lau whaamau le kua e kusa. Taro le kua le nei rotu. Ia masi ainga rotu le kua e orai la wa. Ia moni no rato sāma pari a kua. Ia rato whaia la wa me tonu le kua. E o na ao ina i peo mātou ka rata le kua. I aso uma o nei o rana o mata le. Taro le kua mele me kāresia ma se kāresia. E tumu le ola whapa nei. E iai le ngana o rao pio i a uma e mātou. Wau noa ma le ngana pa i o rau whio.
o se ngā ruenga whai tua. Au lau whātumunga marau whātunga marau taita inga re tua. I o mātou o ranga mo mātou whai tua. O le ata lea o rau whautanga re tua. Au mātou tātou inga o e mātou. Alo le tua ia maua e mātou le nofo te au whatu. Maua le neimu lotu le tua le rofa o le tasi o le tasi. Maua le tasi le whaapare pare ata. Maua le roto whaangaro aki le tua. Pai ana e whaangaro ina mai mātou te wha. I e whaapea koi o mātou pai o le tua. I o mātou songo mātou le tua. Alo le tua ia e tuina i o mātou roto le roto te alo kata. Awa o le ata leo la tana le leita wha. I to tono la ngā wenga. Ia pēr fōi ne ngā ruenga ma se ngā ruenga e suru whai mai ai. A ngana o lo fia ai le tua i na wangi. E ia rātou maua se mele lei le tua ma se no whana le lei. Rātou te au auna tua i a te moe le. O le ngana rapa lea le tua i whatu sura. Rātou maua le tua le taita inga aroa ngana mo i. Rungu i mātou le whātua tua i a te moe sa kā. O mātou loto o mātou mātou kau o mātou o kanga. A wau noa maro whātua tua le tua. E le ma whai o mai e kia ki o mai. Tau rawa i o mātou ta kanta le tua. O na mātou tani tonu o lo soi tua oe le ta pā. Oe le ona le kule. Oe le ona le marosi. Oe le ona le mana ma mea uma le nei o la. O lea tua lea o mātou tau koina i a o mātou. Tama nia oe i a wau whaina me. Tunga le sui whai te au o mātou. Tunga wao o mātou whainu. Tunga ti a kono o mātou whainu. O pisa le kasi o le nei e tāna si. Tama nia oe le whaina kusi o le teu. Tama nia oi le pōna le nei tāna si o mātou. Ia whātu muina i ngā tau le tuku o ngā uia. Maua mangatu le nei ma mātou whaka le nei mai a te oe ta mātou. Mau tuai i ngā auna le tua. Wāle makuia ma le taita inga o rau ngā ruenga. Mori aso o tua. Ie whamatia oi ma tātā umo le nei ngā ruenga ta mātou. Mata mai rao ngā suna manono o fisa. Te au talapou manono o fisa. Mā tanga ta mā manono o fisa. Te matanga ti ngā manono o fisa. Ia e mai te euro te pese ina o ua. Pese o au ni. Whaatawa ina i o rātou roto le tua o rātou pāwa asa. Whao ngā ina o rātou le tua. Olo tanga te eita. Mātou, tālo le tua, aua nei papai rau whaunga mana i tua noa. E matua whauina i rātou tapa, whaatumuina i rātou le ngana pa i o rau. E rātou loa siri ai le tua, loma manu o lo manu. Mātou te mana tua e kōse mātou ki kāsa o nāna i tua. E tua leise me ringo i rātou. Mātou tataro. Ei la whamaro loma i a te ia ni tae au ma le roa tāua wa e kōina i rātou. Alo le tua i e tua. Roa au kia i a te iwa ua i ria. Aso koi ma le taini ma le masina o kōina i whātau ia o whātau ina ai o i tau. E tunga i a rāua au ma le whamaro i a rāua. Ina le me uma le tua. Nau le di inga lava e siri siri o tua. Tāle koi le nei tai au le tua o lo mātou whanau. Tāle le tua le te o wani. Mātou whanau le tua. Ro le roa o tate nao le tate se i la tō. Ika tau te anga o pēo le nei o mātou te tālo le tua tui o isa i a mātou tālo saka. Ia e anga le rei lai mātou.
Kai ko ina mai la tō tono ro ai ma le tua. Wa o mātou noa mai le whaitu o lako o noa. Ia whamatia mai le tua i le nei tai au. Whamatia oi le mātou mātanga ki le tai au. Whamatia po i le wharongo la whanau le tua. Ei me mātou le wharongo ai la wharongo tai. Mātou wharongo e po. Mātou ana ana le tua. Whawhaia o ia lau auna na ara mai ai na tumuina o ia e whaunga mai mana mai ai. Aru la uku le kua mara kawareina nei kaiao. Le mana o nara mai ai o whamaro si au le kua i se ngana. Whaola i nau kua i se ngana o e rosu. Tamatia foi oi o mātou a inga o mata mai kuro le ea i nei kaiao. Ngā koi le kua le nei a wara le kua. E o atu ai lau tala le nei ta tono o rātou a inga. E whamau si ai o rātou loto o oi o loto. E whamania le kua i a rātou le nei ta iau. E a koi so rātou mana onga le kua. Mātou na talo le kua. Wa uma o whakti waki o oi o masi. Nei ne uma le kua o mātou hore o mātou o Aku le suaka manu maloro mako rio Yesu Kristo. Nā ene tālu. Those of you on live stream, there should be a link that you can click on to give. We want to just say thank you for partnering with us through giving, and we just pray that God will bless you in your giving and partnership with us. So at this time, Sula,
Ama whamaloa tu fo il tato live stream in nei tai au. Whia lo meo lo e mai moe mai nei tai au. Ia ianga leile atua ma whamanui atu. Ia ma ia avea fo il au nanga nei e ka le sia ma whamanuianga ia te oe. Ta tonu le whafo se iloa se singa. Ia o lo ai lava lo mata mai fo mai nei tai au. Ia au se ava noa whai e le atua tato te tapua I whaatasi ma avel vi inga I le atua. Greetings in the name of Jesus to all of our Midway family and friends this morning. Praise God for another opportunity to gather together in the house of the Lord, to worship Him and to give Him thanks and to also hear His word. Say amen. I also want to greet all of you who are tuning in our live stream this morning, wherever you're watching from. We pray for God's blessings through our service this morning, and especially as we get ready to hear the word of God this morning. Nei tai au ia o lo whaau pel tātou series o le tū mau ia te ia, e o na ia il tātou theme il nei tau sanga. We're continuing our series, Abide in Him, as it is our theme for this year. And just a few Sundays ago, we started our study on 1 John, the book of 1 John, and this is where we will continue to be for the rest of the year or however long. But again, the purpose behind it is to really emphasize our relationship and our fellowship with Jesus Christ. I le nei vai tau lo tātou iai o lo tātou study ingal tusi o mua Ioane o le alawa le umio nei tau sanga ia tātou te wawa ai nei tusi ia o le mea tāua lava ina ia whaamalo si ai le maftanga. Wai a tau le tu mau ia Yesu o le ki ngā o lo maftanga whapitoa ma Yesu Keriso. Pe o le aunga ngā le tātou whaitau wai foi I le tusi le mua Ioane ina ia o le maftanga ma le tua. E le na o le talia o Yesu ngofo loa le ise me fai. Au le tāua o le talia o Yesu inga ia maua ise maftanga ma le atua. Lango le ngalo ngau le atua. When we look at Christianity as a whole, the root of it is not necessarily the religion and the things that we need to keep, but it is to build a relationship with our Father. Now we say, how is it possible to have a relationship right now because we can't see Him? Well, that's why Jesus said before He died, I go to heaven, but I send the Holy Spirit, who is our advocate and our helper. So it is through the Holy Spirit that we can have a relationship with Jesus. Whaafena maua tātou le maftanga wa lele o nei Yesu, o tātou I loa toi a whio Yesu o lo nofo le tū tamtau le tamā. Ai peo na whai atu le tāna mulmule Yesu, o te alu ai awina mai ai, lona nganga pa ia. O le nganga pa ia la le e maua I tātou le awanoa, e mawhai o na tātou mafutai ma le atua. Say amen. Ia o le ala o tātou iei le tusi o mua Ioane, ia o le tā upo e lua, ia o le whai upo e tolu, ia e whaangata mai le whai upo e ono. 1 John chapter 2, we're looking at verses 3 and 6 this morning. And we're continuing our study again, Abide in Me. And I love it because, again, this is John at an older version. He's the same one that wrote the original John where we find the Abide scriptures. But here he is, again, continuing to emphasize the importance of our relationship with Jesus. 1 John chapter 2, verse 3 to 4. Whaamamole lava mua Ioane, lo nam ta upo e lua. Tātou whai tau whaatasi il whai upo e tolu. Ia e whaangata mai il whai upo e ono. Mua le Ioane, lo nam ta upo e lua. Ia, whai upo e tolu, e whaangata mai il whai upo e ono. Mana il tātou whai tau whaatasi mai ai. Whai o maua wal au mai vi ia le atua. Tātou whai tau whai upo e tolu, e whaangata mai whai upo e ono. Ia.
Amen. Now, by this we know that we know him if we keep his commandments. He who says, I know him, and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in him. He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. God bless you in the reading of God's word. Ia whamanwia mai le atua I le whaitauina o lona fionga pa ia le nei tai ao. A maua se au tu o le tātou sa vali nei tai ao e whapelo na whamtalaina. O le usius tai e whaamau ai le moni o le tātou maftanga mai Yesu Keriso. O le usius tai e whaamau ai le moni o le tātou maftanga mai Yesu Keriso. Today I want to talk to you about a subject that's simply stated, obedience confirms the authenticity of our relationship with Jesus Christ. Obedience confirms the authenticity or the genuineness or the truthfulness of our relationship with Jesus Christ. Peon tam whai atu o lo tam whai apostolo Paulo e dio ma o a pepelo. Leo tato e lo le context leo le upu leo walanga tu siak ngei o angi o lewa na mautu e kalesia. Leo a matana le leifo ia o onga le kalesia. Leo a matana tupu maola le kalesia. Ai lea la o tupu nei le whaalawe lawe o leo atu a o pepelo e tama whai e whaasese e tangata e ana le upu le atua. Lea la o tama whai pel apostolo e a o atu ma whai lo atu pe ilan tato iei le vaenga mua mua na taupu mua mua a. Lena fe mei a faito te whape yeis tō maftanga ma le atua a o tō sāwa vali pe le pō uli uli o le pepelo I tātou e leo whaia fo I tātou le mea moni. Tu so lea tau whaasao e la apostolo I tangata ia langa o le awa on se sele wa makanga oso tono le kalesia wa lato manatu. Ai le eisi a whai ngol kako ola pe pusa. Pa wala mea le whakangura sa ai pule tangaka I lunga ola ili vai aso akoa. Si o mea lelo ka mawhaina apostolo iane e whasao. E le mawhainga e sawi le kua ai ke savali pe le pauliuli. Mea langa wha mei lona apostolo Paulo mea le tam whai atu I vai aso le paumatu ia manisi vai aso le upo le atua. E le mawhaina tātou whaapea wa iai se tātou maftanga ma le atua ai tātou sava vali pe le pauliuli. Le ngata I le nai vai aso le paumatu sa whai mei fuitala apostolo Ioane e le ai se isi o e atoa toa, e le ai se isi a miotonu, e le ai se tase mawhaina whape ifo, e le ai sana ngasala. Whamei a whai e whape ifo se isi e le ai sana ngasala. Whamei fo le antala apostolo, whamei o le pepelo foi. E le o ia te ia le upo monia le atua. Ai se a, pe on tam whai atu stemio sola, o lo a o mai upo le atua, e le ai lava se tangata e le nei, e le ai lava se tasi ua na o le atua soifua. Le ngata I lea whameia o tangata o mai nei soifuanga e le ai se isi e amio tonu. E le ai foi se isi e saolo na amio. Ai a whaina uma tātou leanga salo lo lua I tangata. E o mai lava iai tātou le whamei salamo le lima sulmatasi salamo tā vita. Whamei o lava le temi na whanaua iau na whanaua lava u leanga salo. Mea la nei e tātou I loa, le mawhaina whailanga e lis kangaka ngā manatu. Le si lea o ao, se sele wa sau kong le kāle sia, le manatu, wa lava lau le lei e mawhai ona o unwhane e le langi. Wa lava o a mio le lei, a tonu e le whaina singa kamai anga sala, singa kamai se se. Au te pio ngā whailoa atu ia te oe, e le aise kamai anga sala, pos kamai se se, luma o le atua, o le anga sala lava, o le se se lava. Mea lana I tātou I loa, o le a lava le tātou ta mawhai e ami o tonu luma o le atua, whamei atu spaia, e le aise se ami o tonu luma o le atua. Si o onga la io lelo ta mawhai apostolo deal with, these are the teachings that he's trying to deal with, because somehow in the church, these little teachings and doctrines creep in saying, it's okay if you make a mistake. It's okay if you sin for a little bit. But John wants to correct that. God is light, and in him there is no darkness. Therefore, if you say you have fellowship with God and you walk still in darkness, the truth of God is not in you. You need to walk according to the ways of the Lord. Say amen. Militam fayatuai, eleulang ia le tua. Pole alo fa pe ifo lo manatu. Se wal el esemia. Langa elisi me sele wa mata na creep kong le kale si una pone.
Walava le alofa tu no le tua. Some of us were abusing the grace of God. We're saying God's grace is good enough. This is what Paul deals with in Romans 6. This is where we say, well, if God forgives all of us, then why should I strive to be perfect? Why don't I continue sinning so that God can continue to pour out his grace on me? But then this is what Paul says. If you continue to sin, then you truly don't understand God's grace, because his grace should lead you away from sin. But if grace causes you to stay in sin, it's because you truly haven't understand that God's love for you, the reason why he died for you, is to free you from sin. Alam na maliwa Yesu e ke ngofu e pelo wanga sala. Lang oli sile menga maliwa Yesu e le ngato le wha mangalo ino tato wanga sala ai e wha sa o loto ina tato langa o tato e loe paula ngaka le sa o wha o so oso ya te roi le anga sala o ai ti Apollo. Because all his life, the Bible says, for his whole life, the devil, his language, his speech is lies. All he does is lie. Every day he wakes up to tempt you and tell you it's okay, it's a lie. Don't ever let the devil speak into your life. Don't ever let the devil have a foothold in your life, because all he tells you is lies. Say amen. E al waku ya ke oe fa ososo ya ke oe a konge ma ngai lo fa longo ai awange ngalo ya ke oe fa mai Yesu mai le amakanga lava se o mai le aso nge o le nganga lava le ki Apollo le suia o le pepelo lava ya so me langa ia kako makalai ia tato fa itete le kalesia a tonu wa ma nai ma fa ulai le tele wa o nga a ai awa ia tato matahala I mele tasi mele fa yatu ai ia e tu maule upo le tua ia e ko anga I fa ikau le kuspa ia langa la fo I poko ki Apollo le upu la fo I lo ki Apollo le upo le tua e kam saula I fa se ma fa me milo le upo le tua inga ia kam fa fa se ai oe au te fa ma losi ya te oe stay planted in the word of God. Don't allow anything to creep in. That's why I say test everything that you hear. That's why the Bible says ia e tofo tofo ia nganga uma langa le o nganga uma o le nganga o le tua. E tasi lava le nganga o le tua le ta o tato o le nganga pa ia. A ia fai ke fe mai o le toa tele ia o nganga pepelo. Kasi lava le nganga pa ia. A le ko o kele o nganga pepelo a nganga ka mawhai fa se tato me ana nau te whataua I tato e kalesia ia whataua le upo le tua e te loa kali aku ai te a oso mai ki Apollo fa oso ia ke oe ia e loa kali aku ai I le upo le tua na le upo le tua pe antam whai atu le aso le the first line of defense against temptation is the word of God. O le mea mua mua I mawhai ona e tau atu ai I wha oso songa le upo le tua le unga whamei le whai salamo ea ua o te wina I lau loto loa lau fionga pa ia ina nei o wanga sala. Mea lana ia tato e lone tahua upo le atua. A le eila se upo le atua, ia ele mawhainga e kike e aku I whao songa. Ai whamei paule mea langa e wawa ai le temine whao so I Yesu, o le almenga whao ngā Yesu, o le fionga pa ia o le atua. Ai le mawhaina tato tu atu upo le atua, pe awhai e sese le whaavai. Ia e wawa ai wha leile whaavai. Ia e mautu I le upo le atua. Say amen. Langa lelo tato tal no le context lelo tato iai. Ai le fo ila woto sa la apostolo ma fa mai ai tato tu fa tal neta ia. Fa mai a fa apea ane se isi o ai loa ia ai le tausi I ana polo inga fa mai o le pepelo foi. E fia ke le apostolo lenga le a. Ah, le kako ve fa mai a fa e se fa mai ma fu kam le atua ai sa vali pe il polo uli fa mai o le pepelo. Ai ai foi se isi fa mai e le ai so na sala fa mai o le pepelo. Ai le foi ko fe kau I ai ai se isi fa pe ifo na te loa le atua ai le tausi ona polo inga o le pepelo lava ia. Me ala le tau fa malo se tu tato e kalesia ia tato matala. Ia tato vava ai fa leile tato sava linga fa le anganga e leo le kalio Yesu nga ngofo le ia pule kanga kai langa me fai e leo kalio Yesu nga koe fo ia le ia me tuai le ai e kaunga iai se suinga I kako olanga e kaunga iai se nau ta inga ina ia awa nei to fa tino e tu ina nau le anga sala ai tauna o fai le fina ngalo le tua. There should be a new desire. There should be a new love
at one point you loved the world. At one point you loved doing sin. At one point you planned for sin. At one point you were excited to get out of church and to go back to your sin. But now, as a follower of Jesus Christ, you no longer love the things of the world. But now you plan to wake up early to be in church. You plan to be here every time the church is together. You plan to pray every single day. You plan to read the word of God. I say, well, if you fear me, if you fear me, if you fear, I let you up. Lang fa yak lang ulis nga kay kaule fi sa ulo. Ay akausi me fail vaso ako o kasi vavi. Mua yo ele yo aku ai ngai o ngor paki awa mua ngofu mayo. Ay akaule loku wole mang fail loku fasa. See, you change your inclinations, you change your desire. Ete mafuta lo ma Yesu, eke fia lo me fia Yesu. Langa kaunga Yesu suinga le kalesia. Nanga ia le teaching le se o maua pe e tau maua lai na isi tato e kalesia ia le kako ke vavai e umalonga la unga ngā lua kule il fai se au ku malaula lang sika le ki fafo. Si o le kalkongonga ngā le se le ka mafaila apostolo e fa akingo e fa sa o tu I e le mafainga e fai mai te loa le atua ai ke le kausi o ngā poloinga o le si le kausi o ngā poloinga o le usu sky. Mea nga fa mai ile kako ile le autua tato mta alpo yasne o le usu stai e fa maungi ai ya lo maftanga ma le atua. Pero o le si la kala tato I loa le tusi lava le tu mau a e loa le la au iona fua. O le la au la e kuku mai o leva nga kupu ma ola ai lengi fua e leisi au nga la au lea. Au la au e fua ma fua tele mai o le ke leo le au nga la au lea. E whape ngā fua ila kako o mai le atua. E le nga o le ka lio le atua ai te tauna iainia ni fua ali o lo maftanga mai Yesu. E tauna I loa le suinga I lo langa. O le suinga lau lo langa ngā whamea e wha mao ni ai e moni lo maftanga mai le atua. Ai au le wha fōlinga. O le singa me ia fai keke la veltono le kalesia a ole fa folinga ka ko mai le tua le ngol fa folinga na le ku mai a pe ya na ku sa la u ai nga fu ai fu a la ngala sa o fi nga fa hali ko o fu ai but le ai the fruit we don't bear it. Jesus is the one who bears it when we abide in Jesus. But some of us we come with our make believe fruit because we want to try and prove something and you go wrong there. You know why? Because you're not here to prove people anything. You're supposed to abide in Him, and your fruits will automatically prove that you serve Him. Say amen? Melele etanga yaile usustai, etanga yaile ana ile upole atua le tato folo elena ole fa longo ai te tau ona faile upole atua tauna faile mea e fina ngalo yaile atua. Say amen, church? Le lo tama faile apostolo e fa sa ole le taita inga se senga a umolonka le Yesu pule ala yo oe. No. Pe on tam fai atu e talia Yesu e fai ma lii ma faaula ele ngata lau tato faaula au le lii a wa tato malam lamala a ka ulole li le winga ya o le ngaka e pule ya tato ele to e pule tato a wa pule le tua o le me fina ngalo ia le tua o le me ngaka ko ke muli ai ka ko ke usista ai ma fai le me fina ngalo ile tua. Say amen. And then lau tato va ai le fai upuna o le Tesla. This is the test of knowing Him. The first thing that we want to understand here as we look at this is God really wants a relationship with us. God really wants us to know Him. O memo mo to fim na vava ai to ai netai au. E fina ngalo le atua ina ia tato I loa ia. O fina ngalo le atua. O mele tam fai atua anga fa pe le fina ngalo le atua tato te loi ele ia tato le loia. Ele se mela mo tato le upo le atua. Ele foi se mela ta langa anga fai ele se upo le atua. Fa fela ka ko lo me fina ngalo le atua. Ai leo lo ia la fionga pa ia le atua le fai mafsosoani le fe me o le upu le e ia le fina ngalo le atua a tato fai tau iai o tato I loa me fia ai le atua o tato I loa foi me ino ai le atua a ai mele tam fai atu o le nau le atua ina ia awina mailo na alo pelo Yesu ke riso ina ia toe fa le leile va feloa I o tato maia Nang awane ngalo yato ina wo ngasala luai tangato atamu femea o ina motusia ile maftanga le maftanga le sa mafana ile fatoanga e tena au yai langa le feme tu spa na yai teni na mafuta ile tu ma atama eva savali atu le tu tayao fai na to maftanga tala no fatase o tato lo inuanga sala feme wal watu le isi aso le tu savali pe ona masanya ile to maftanga
Ai fa me o tau su e atu, le se atam ma ewa. Fesili atu le atua, fio iai o e atam. Ai fa me la wala nafi. A wala nafi ai sea, ongo le anga sala. E fape ngā foi la winga ma fo lingo le anga sala. O le anga sala a tato o mai le atua. E pe e kako ke musu langa o le atua pa ia. O mea lai kupu pe asau le atua. E kako ke la nafi. Kako ngā e se lango leo tato i loa. O le anga sala. O le mea le wa fai ma vātu puni o tato ma le atua. O fai ma mea ua vavai e se ina il tato ma le atua le anga sala. Ai lea la whaftai le atua pe am fai atu stendo sola. I leo salef tau matu. O Yesu. O ia o le tato fautua. O ia foi o le tato tongi ola. O lona maliu la lea. O toe fa le lei ai le vā lea sa ma mao a. Awa a vea le toto pa ia o Yesu ke riso malotongi ola. Leo toe fa le lei ai le vā whilua i lea aisea. Lango le fina ngalo le atua. Ia iai se mbafutanga ma tato. Ma ia tato whafta i le atua. Langa a o iskal kongunga. E leise mea whapenga. O le sa i o le vā whilua i o a kua pepelo. Ma tangata i tāpua iai. Ai whaftai le atua. Wa tato wawa ai. Ma kua i le ai ase. Langa leo tato i loa whamea na awina mailo na alo pelo i Yesu ke riso. E whai masui mo oe mao. O le alo winga whamtalanga nga. Ua fio mai ale atua. E to tongi le tau na tongi e tato. Le la whamea ina ua whanau Yesu. Whamea whaai ngoa ia te ia o Emanuelu. O le winga la Emanuelu. Ua whaatasi mai le atua mai tato. God is with us. And you need to think about it in this context. He wants a relationship so much with us that he came down from heaven and he dwelt among us. That's because he wants to relate to you. If he nangalo le tua ia iai se mafta o e mala malama le maftanga le lo tal no tuai te leo fa pe atu le taimi le ka ko fa longa le po le tua o lo taimi fa pitoa wana o e lava male tua. God wants you to know him. Say amen. When we look at that in John 17 verse 3, and this is eternal life. Listen to that. He says, and this is eternal life. Many of us, when we think of eternal life, we think of what? Oh, in heaven forever. But listen to what Jesus says. This is eternal life, that they may know you and the only true God and Jesus Christ whom you've sent. Did you hear that? Eternal life is not about being free in heaven forever. Eternal life, according to Jesus, is so that you will know God and know Jesus Christ. Leve mai le wane sulfitu fe apotolo fe mai o le ola fava vau foile nei we fa longo ye. O le ale le ola fava vau ya Yesu fe mai ina ia o to I loa le atua moni e to tasi a toa male wa awina mai o Yesu Keriso. Nanga ye kanga ka fa pe o le ola fava vau le free o le life. Le ko yese kangi le ko yese ki nga mo e me umanga ai le fa mtala tu Yesu o le ola fa va moni lava o lo I lo le o le tua o lo I lo le o Yesu malona finanga o le lo fo ile le hotel no il tuspaya ele o le no le lo fo ile o le head knowledge ile tato manato pe kusas fa kai inga le e me fainga o fa pe ako okay lo le Michael Jackson e ni she lo Michael Jackson. Amen. Ko kele o ko penina nga efelwa ia Michael Jackson. Le ai la kele lo sa o Michael Jackson. Si o mele kam faya kwai e ma fain ka ko fa pe lo Michael Jackson e ala lele maka TV e ala lele fai ka o magazine ka ko lo fo yo nga siva o nga pese e ala le me ka ko ke fa longo iai. Ale kanga kai lo momi e Michael Jackson ona ainga. Kangaka le mafuka fakasi o isi kangaka I lo le Michael Jackson o nga wo nga whenua I le lako kalangoa mafuta fatasi e lo me fia ai Michael Jackson e lo foi me le fia ai Michael Jackson kuso le mafkanga mo I la le kam fai kulkuli aku e leo kako I lo le tua I le fai tau le upu a o le lo le tua I le tato maftanga maia le feme el tala ai foi Jakobo Famina avea Abrahamo ma wo le tua. Ele ko kelengi she ka we le tua nga wo. E ko lua ka nga kuspa ia le famile tua nga wo o Abrahamo ma Mose. Am kau yang wala nga ka we le tua tangata ia o nga wo. E fai kau le kala Abrahamo e fai kau fo le kala Mose. Paule ka nga fio sa o le tua ia lawa. Paule ka nga ko lua nga fa longo a feka lai mai le tua. Amu ia ngai ka nga. Aisha langa wa mafangal maftanga maletua. E ila sili fa pe fa la tato pe on tam fayatu le wa yaile nganga pa ia.
Le anganga pa ia le wa fai masui o le atua. E le ai awa nei tatou manatu mama le anganga pa ia. Langa atau le anganga pa ia. O lisi le persona le atua o le tolu tas pa ia. Atau la tolu tas pa ia. E tutusa le leia le anganga pa ia. Yesu ke riso ma le atua. A feta lai la le anganga pa ia. O lo feta lai fo Yesu. O le fo feta lai le tamai le langi. Mea langa ua iai le anganga pa ia i tatou. O le fsili. O e to anga e pirlo maftanga ma Yesu. E mawhai o na whai, pe a whai te tō anga. Iei whawhena whai, whawanolo taimi. Iei kai me konga ka pēl ke whongi, ka pēl TV. Kuli whailo ko lua whai, au ke au so mai au, lela a whaila o mawhakanga ma le tua. See, that's your private time with God. How that looks like, it's up to you. You can pray, you can open your eyes and pray, you can talk to Him. You know, it's not, sometimes we think prayer is a one-way conversation, but prayer is an open conversation. You can sit there and you can listen to God. Say amen. How can we listen to God? This is the key. Telo tami e fai feta lai mai le tua ya te o so to fia fa longa tu ai lo si o fonga. E o le kakalo le risna pe aso ai le lo. O le wa feka lai le tua lang opu. Me la le o isi kai mi o le kako fia nau ke le fia fa longo le leo a. Langa ye ke isi nga kai ngau se o ke fia fa longo leo. A ko mo kai mi nga Abraham mo se langa le ye se kuspa ia mo se Abraham au ta to wa ia a mo ia ka ko mai ke nese ia fa linga o ia le afionga pa ia le tua le fa me tu se lua Timoteo tolu sulongo o tuspa ia uma ola. Mai le nganga le tua. Le winga la so se kami ke fai kawai o le kua ngau se kalai atu ia te oi. Ai kau ke le ngofo fa apese o ke fia fa longa. Ai lai mase alu upo le tua. Wa lava le upo le tua e feta lai atu ai le tua ia te oi. Me anga ke fai aku ia ke oi ko anga e fai kaulo upo. Spend time here. This is what's going to transform your mind. You ever wonder why you keep going back to the old ways? Because you're not spending time here. The Bible says that do not be conformed to the patterns of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Awa nei to so o tatou mawhauwhaunga ma mea uma tatou whaia, ma mea le nei lalo langi e tauna iei se loto ua fuatia hifo, se suinga I tatou manatu, whawhela na sui tatou mawhauwhaunga, whai tau le upo le atua. Say amen. Ko anga I le upo le atua. Nea la le tau mwhai atua, o le maftanga le atua le mea taua mo oi maa. Ma le mea tatou fia fia, I whawhena tatou iloa fina ngalo le atua, ina ia whailoa mai o ia ia te oi maa. E ale whamele Roma mua. Roma mua sful ma le ono whai upo e sful ma le valu. Ai o te le maa I le tala le ia ke riso. A wao le mana lava leo le atua e ola I la to uma o e whatua tua e mua le iutaia a toa ma le eleni. Sao lona isi whai upo ngai sful fitu whai mei. A wā ua whaalia. Ue whaalongo iei. A wā ua whaalia mai ai le ame o tonu o le atua I le whatua tua. Ina ia whatua tua ai. Pei ona tusia e ola le tangata ami o tonu I lona lava whatua tua. Whamei ua whaalia. Le tala leo Yesu ke riso. Ua whaalia I le ami o tonu o le tua mo oe ma. A fisili la. Whawhenga whaalia le ami o tonu o le tua ia te oe ma. O le totongi o le angasala o le oti. Ai ono lona ami o tonu ma lona alofa ia te oe. Lewa awina mai a Yesu e whai masui mo oe ma. O lona ami o tonu la na. Le ngata I le alefe mei alfa I upa sumal valu. Ua whaalia mai foi le toa sao le tua. Langa mele tamwhai atu e lua ai tua le tua. Le tule o le ami o tonu ma le sao le tua. Ma le toa sao le tua. Le toa sala leo le tua fia whailoa atu ia te oe. E iai le taimia whamasino ai tato umai luma o le tua. Me anana whai tamwhai atu ai. Aune ngalo ia te oe. Ioe o le tua lofa. Ioe o le tua e whaali mai ma wha ngalo mai lona ia tato ang sala. E ana le ia Yesu ke riso. Ai lefa mai ua whaalia mai po I toa sao le tua. Nanga lefa me lupa le tua, a whaia ke le kalikongu, ke le kalia inga Yesu, o lo I lunga pe iate o le toa sao le tua. A le maliu leo Yesu, fua whai mo oe mau, lefa me ia, ua maua I tato le file mu, mai le toa sao le tua. Vi ia le tua. Me la nana maliu a Yesu I lunga sa tau, fa me ia, fa me tu se Isaia, fa me ele a tato vava ai, ele ai sona matango fie. Pe on tam whai atu le aso lulu tato study le, ele kwa pe au leanga Yesu. Le e se le kalanga e au le Yesu ai walanga le makango fia o kako wanga sala o le ko asao le atua wa lunga ya te ia o longa kinga wa sama momo inga o oe mau fe meila ai kilo ai au kau mai lunga sa tau e le ai songa matango fia ai sea o oe ma o le mafuanga o tato wanga sala na maliu ai Yesu
Le la fe mai lo Isaia a kako vava ai e le ai songa mapangofie. O tātou whaanoanoanga, o tātou ti ngāna tau aveina e ia. Aisia, o lona alofa mo oe mau. Le toa sāle ta tau ia te oe mau, ai ona lona alofa whamea, le o le lingi lunga i lona alo, i lunga o sa tau. Le ana e te whaitau e whamea, le teimina whamea, ua fuli tua i le atua. E le mauna le tuispa ia whamea, o ma liu Yesu i lunga sa tau, ua fuli tua le atua ia. Le ana winga meana, le ana mea ua fuli tua le atua, ua le toa alofa le atua ia Yesu, no. Nanga lefa mai kuspaia e le mawhai le atua ona pupula pe vava ai atu le anga sala. His eyes are too pure to look on sin. And so on the day that Jesus died on the cross and all of the sin was on him and all of the curses and all of the wrath of God was poured out on him that should be on us, the Bible says in Isaiah, when you look at him, there was no beauty in it. And then it says that on that day when he died, God turned his back. Why did he turn his back? Did he not love his son? Of course he loved his son. But because his eyes are so pure, he could not see this evil. On top of that, some scholars like to say his heart broke that his son had to take on this sin for you and for me. And you know, for the first time when you hear that cry, No, he's trying to reveal it. But the problem is, as human beings, we often reject it. And we exchange God's truth for our truth. But we need to understand God wants a relationship with you. Say amen? E mafuta, wa tala le Yesu le fai tu sia fali. Ka auta o te tu le fai toto. Maua. Ku ya. Dan me ku ya. Yo ka kala fai ko. E iso ka po le ku ya Yesu le ku fa fai ko. E fa mai o se ka kala fai ko e ma fai o ma o u fa le aku ma fuka le mo e. Fin nalo ma le tu. If you yai se mafkanga oi. Pena ma fa ku ya ke ele ora sa, or mafkanga fa piko. Ke ele o ka mi va so fa fi ku Yesu no fa ko. ai ngai ke pis. Ngai ke le fai o mea a. A le shinga ka le pisi ala pisi lang tiri. E fai si me leonga, ai la ku ia Yesu lo fai ko. E kai me o mal ku Yesu e ka sia.
Au fa malusi ke o kai au nga mangolo ku pe Yesu. A mele ku sia mo. Kala I fai ko. Fa kanga Yesu e fia mafuta ma oe ia so umalo walanga. Say amen. Nangol mea ngata to baba ai o le fina ngalo le tua. Ina ia tato mafuta fa tasmo ia. Le na tato fai tau fa mea. Now this we know him if we keep his commands. O le mea foi le tato te loai ua tato I loa le o ia pe fai tato te a. Te usi iona polo inga. Ma ngai e le upo lea. Okay, mo ke lo le fa ngali sista e kai kukusa ai ma ngai ke le upo le tausi. La nga ka ko va ai le upo le ma le wingo tausi. La le wingo tausi ah. What does it mean to keep? Pui pui. Fai fa lei. Keu keu ah. Awan nga o songa faia. Le me ke alu ai awan e ngalo ya ke o ngai ke alu ma swafo Yesu. Ave meila ia pui pui va ai fa lei. Yai kai me kaunga ka hawhi au song kaukala. Yai kai me kaunga file mu ai au le oso fu le misa lai fai. Pui pui fa leile kala leile le tua ya te oi. Le na fa me kausi o sisi la me kam fai ko kwai. Ya o ko kelo ka ko a fai ngi ka ko fai poponga ya o ko I lo le lainga ngai fai a. O ke tausi ya te oi. Kai me songa le mu ai, kai me le songa le mu ai a. O ke tausi ya te oi, kai me soifua malolo ina ai, tai me fo e te mai ai a. O ingi ka maulo fai pen me ngai kamingi. Tina fai lo mai pelo fai. Au mele tam fai atu ai, ole tausi. E lenga o se me fai se aso e kasi. Langa a fai o lo kala le fai poponga, fai mai lo le langa mulmulinga. O ke lo fai a ke o tausi atu se yo o lava ile oti. E isi ngali a o uma ngal kasi a kausanga le ko kausi lo a. Ai le fai mai o mele tam fai atu ai. Tausi fa leile upo le tua. E lenga o se kaimi pupu, e lenga o se aso se kasi, e lenga o se kausanga, a o aso uma lowo langa, wawa aile upo le atua. O le tingaka ngai kausi le upo le atua, e o lai fo, e o sista iai, e a lofa I fo, I peo tam fai langa, lisi ngā me ka waile kausi pe a fai ngai ia lua vauzi luma o le atua. Langa o lo vau ngai, o lo tautonga ngai iai, o le lava le mea, a o lava le kaimi e leiso ngā luenga, o ke a lofa ai aoi. A ka makikiwa whaakasi o ke alofa ai a oi. E ko e isi langa ai a. O whaia pen me lea. Por me whaia lol ko inga whaia lo mal whale a. See, it's a continuous thing. Even when it comes to the Word of God, there are no conditions. There are no strings attached. When we keep the Word of God, it's our promise to God. O le tatou tautonga le atua, o le tausinga o le upo le atua. O le tausinga foila ia vava ai whale. So se mea e ke alu iai, awane e ngalo ia te oe, le swafo Yesu. Kua ia le loko le kale sia, kua I foi le ngol whaifi au ngai kouke le loko ai. Ai ia silsili ia oto le swafo Yesu. Ia silsili ia oto le fina ngalo le atua. Te u whalei, wawa ai whalei, kausi whalei, langa leo se mea whai ngofia, e alenga e whalongo ai, o le maliwa Yesu. O le toto Yesu le na tutongi ai, ia le tato, le whaolatanga leo tato iai. Mea langa, wawa ai whalei. Kausi whalei le upo le atua. Keep his word. Obey his word. Say amen. I love that because when you read that, that's what he's saying. When we keep that, it's to not only keep, but it's to also walk in it. Did you see that last verse? Le fai upo muli muli a ngā le tato fai tau a. Le fai mai fai upo ono. Fai mai, o le whaapeo o loo tu mau o ia I totonu I a te ia. E tatau o nā savali. O le upo le savali, o le action word. E le wha mai te tau ona e nofo, ai wha mai te tau ona e savali, o se ngai o inga. Le runga tauna e whaia mea le fina ngalo ai le atua. Wha mai laia, wha mai savali o le nata ngata, wha apei ona savali o ia. O ai o ia le lo tano ai, Yesu Keriso. Mea umana whaia Yesu, le tau tātou o Kerisiano. Kerisiano, it comes from the term Christianity. Christianity comes from Christ, and the first people in Antioch were called Christians because they were Christian followers. And so as followers of Jesus, these were people who were associated with Jesus Christ in how they talked, how they ate, how they walked. O mea oman lato whaia, o lato ngai o inga whamea na tutusa ma le mea na whaia Yesu. Leo tātou e loa le tala le whaasamo, e loa le sāmo I lona tū, e lona savali, e lona nofo. E whape nāfo I tangata e muli a Yesu.
e loa le tangata wa mulimuli ya Yesu, i lona savali, i lona tu, i lona nofo, e le koe savali mea le aunga, au mulimuli ya Yesu, e le koe ngofo i le angasala, au ngofo i le mea fina ngalo e Yesu, e le koe whaia mea le amio kuai, au whaia mea fia ya ile atua. Say amen? Mea lana ia whataua ia i tātou, le isi mea, e le ngata lau lango, mele tam whaia toi, whaalongo i vaenga umai atou, whaatolu lenga whamei le tala Ioane. I le mta upu mo whamei, a whai tau te a whaapea, pe whai mai, In other words, a whai tau te whaapea mai o le mea lea, a tau te le whai o le mea lea, we whaalongo iai, a whai tau te whaapea mai o le mea lea, a tau te le whai o le mea lea, o le mea le tam whai atu, e o whaatasia lo whaapea, ma lo whai o le mea ngai te whaapea ai. Tau maua mai mele tam whai atu ai, e not just le winga, awanga o le kaukala. Langa e ilis ka ngaka ua pōko maka mai e kaukala ma whaamakala le upo le akua, ai le eisi ola iai. Le ala whamei o ange, awanga o le kaukala, ai whai mea ngai whingaro i le atua, a whai la ki whaapea e eiso mafkanga ma le atua, aua le koe savali le pō le uli, a ia savali le mala malama, awa o le atua o le mala malama lava ia. Aua foine e whaapea ifo ke le anga sala, langa le upo moni lava e anga sala umata atou. Aua foi la te whaapea e te loa leile atua, ai ke le usistai te tausi fina ngalo le atua. O tangata e alofa ia Yesu, o tangata e usistai le fina ngalo Yesu. Me la le tamwhai atuai, wa lava le tautala. Wa o le taimi e tauna whaatino ai. Ka le sia, wa tātou o yaso tauna whaatino ai. Yo o foi lau nei tangata o lau le talo le atua au ngi kele le kaukala. Ai le se whaakingo. Ia sili aku le whaak. Ai o foi ngi awe se. E anu lua me ia. Ke ua whaapea o whaasale kaukala. Le ai langa, whaafea whaalongo pe ale launga lupo le atua. Ai e alu whaakasi. E pi o le mea lepe awhea launga. Ai le ola iai. Tau lama na launga. Ai ia alu whaatasi ma le ola iai. Mea la nau te whaamalosi atu ele ka le sia. O le kako o mai foi e tāpua i le atua, ia leo kele foi e kako a mi o whawhaku i nei whatsa. A one i ola whapa ia ina tongu i, ai esen mea whai whafo. O le ka ngaka i savali na malamalama, e linga o le au sa, a waso umai savali na malamalama. Ia tu ese leo inga tuai, ku ia leo langa kuai. Pe on tamu whai ato, o le tangata langa lisi le maunga i whamei i le tato tustai tau whai ue lima. O so va vanga mul whamei o le tausi lana fionga e moni ua atoa toa le alofa o le atua I a te oe. It says that in verse 5 that, but whoever keeps my word, truly the love of God is perfected in him. What does that mean? It means that the word of God is actually working in your life. It's not that the word of God can't work. It does work. But until you apply it, you'll never know that it works. And so that's why he says, once you obey, that's the evidence. That's the qualifying factor that allows you to know that you have a genuine relationship with God. Say amen. Le winga nga wa ato atole alofa, wa ato atole alofa le atua wa ato atolo na fina ngalo I totonu I ate oe. Lango le alofa lava le atua moema. Le al meo ta wele lofa, lango le lofa mua na moema. Le fe meitus pa ya ole atua na mua I lofa I ate oe. That's why it's called His love is made complete, because it's not our love, because our love is conditional. It's back and forth. It's good sometimes and it's bad, but it's God's love that's made complete in you. That's what it is, because God first loved us. And it is through that love that He saved us. And so when we obey His word, then His love is made complete. That means you've truly accepted the love of God. But the fact that we keep running back to our old selves, maybe His love is not complete in you yet. Maybe you don't understand His grace. And that's why Romans 6 says, we don't abuse God's grace. Do we sin more so that God can give more grace? Absolutely not. We don't abuse God's grace. For God's grace should lead us away from sin and lead us closer to God. Say amen. O le lofa tu no le tu le mo o ma o le ma fu el tatou fautanga o le foi famea e ma fai ona tatou susta e ia te ia. Langa a fai langa le famea su famea o le lofa ia te au o tangata ia e tausi ia o polo inga. That's what Jesus says. Anyone who keeps my commands,
He is the one that loves me. Say amen. So if you want to love on your Father, if you want that love to be made complete in you, then you need to start by keeping His commands. Say amen. It's one way of proving. That's another way. You know, some people say, well, I thought we don't have to prove our love. No, it's not proving. It's just proving that you genuinely know God. Because if you proclaim, that's the word. You're the one who's proclaiming. You're the one who's saying. So if you say that you know God, then be sure you are obedient to His will. If you say that you're following God, then please don't let it just be lip service. Be genuine. If you say that you have fellowship with Him, then make sure you're not walking in darkness, because God is light and in Him there is no darkness. So again, this is coming back to you. This is coming back to your profession. God's not forcing anything. It's you saying it. So when we say that we love God, then make sure we obey God. Say amen. Be careful. Don't just, I love you, Jesus, because we sing about it all the time. I love you, God. I love you, God. But it needs to be manifested in your life. More than just this, knowing His word that's good enough for you. We need to have His love manifested by being obedient to the word of God. Say amen. Say amen. Au le whaingofia i whingalo le atua. O se e tasi e alofa ia te au. E tauna tausi au polo inga. O le tangata e whaapea ifo wa i loa le leile atua. E tatau ia te ia o na savavali. E pei o le savali a Yesu Keriso. Say amen. Tauna e malamalama le ia Yesu. Malona fina ngalo. And again, it drives back to this. Abiding in Him. It goes right back to this. Ia tato tu mau ia Yesu. O le winga moni level tu mau lo maftanga. Ngai paule le maftanga ma wai so ta inga ma Yesu e mawhai fo o Yesu ona sui ai lo ola. Ai aka mawhai a o e sui lo ola nga. Ia mea ngai arua ma pau. Nanga lai whai lo manosi. Ai a e ku mau ia Yesu, whaatanga Yesu, ka kala whai ko ngai ko i ku ia ko pe ia ke o iaso o malava. Ka kala ia le avangoa. Whaakanga Yesu, a whai lo Yesu suinga nga e ke vava ai ai o suinga nga lefa me kuspaia e mausali. E alua se yo o le whamau. Yo e kai me sa se ka ko. E ngalo por kuspa e le se ako ko. Ai o le sasi foi nga e le o se excuse e pa ua ya ma pa ua ya a. Ai e pa ua ma ko foi mai. Ko whamau lalo ma ko foi mai. Yes, the Bible teaches that we're not perfect. But again, He's not talking about perfection. He's just talking about pursuing a life of obedience and submission. That may look like this all the time, but as long as you are walking forward. Not everybody is in a straight line. A lot of people, we expect our Christian life to be a straight shot. But some people, maybe they're like that, bless their lives, great. But other people, it's up and down sometimes. But as long as you are moving forward, keep walking. That's why I love that verse that says, those who say that they abide in Him should also walk with Him. This is not a race, church. When He says walk, it's just walk, step by step. Sometimes we want to run ahead of God. Sometimes we're too far behind God. But the Bible says, stay in step with the Spirit. As He moves, walk along with Him. O tato savalinga le whai male tua, e leo se tu unga. E leo se me ka mawhai po oia vave. No. Ale whai mea, savali tu sama Yesu Keriso. Le winga na tala, awo ke vave lumo Yesu, awo foi ke ka mamau kua ya Yesu, a ia kukusa leilo savali ma Yesu. Awo foi ke vava ai foi savali lis ngaka. A vave alis ngaka ya via le kua. A kua ia oe. Ya kua pe Paul mea ia mokingo. Ngai ke savali fa ka se me Yesu. Ai awo ke kua lang ngai wo savali malis ngaka se. I lay alo kua lo savali because you're taking your time with Jesus but not with someone you're not supposed to be. But walk with Him. That's why the Bible says, I love that, when you look at the Philippians as we come to a close this morning, I love what Paul says in Philippians. Not that I have already obtained all of this, Philippians 3, verse 12 to 14. Not that I have already reached my goal, but I press on. Do you hear that? I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do is forgetting what's behind me, right? But straining towards what is ahead of me. And I love that he says, and therefore I press on. Everybody say, press on. Church, I encourage you, press on. You may feel like you're going backwards. You move 2 steps forward, you're 10 steps back. But I encourage you, when you fall 10 steps back,
Get up and press on. Say amen. Press on and keep moving forward. And as you move forward, you need to forget what's behind you. Don't let the past drag you back. You know better than that. Jesus has set you free from that past. So keep pressing forward. Say amen. Turn to your neighbor. Tell your neighbor, press on. Leve mai tushina ele pese I o mawa nei a. Le press on, le press forward. Leve mai ele pese I o mawa nei a. Po ua ato atoa ona le nei. Efe mea o te tau sisi atu. Pea pe mawhai ona o maua o le mea na maua ai mai ai ke riso Yesu. Fa me lo fai po suma to le au soe o te le manatu o maua a o le mea e tasi o te whaia o te wha ngalo I mea o tuanai ai o te momoe puno wai foi I le mea o le lumanai. Fa me lo fai po suma fa o te tau sisi atu I le whai longa ia maua ai le tau ina walawina ia o mailunga e le atua ia ke riso Yesu. Kalesia tau sisi pea. Whamalosi. Langa o le savalinga e mo I awa e lunga lalo ai pawal mea savali pea I luma. Savali pea I luma whamalosi pea ia I ke mi alua koe pau whamalosi koe kulai. Press on. Tau sisi pea. Awal koe wawa aifu I me kua a. Pe mea ua o ngalo mea ua tuanai. Langa lisi kai mio mea ngai kua e whaalawe lawe lo savalinga. E koe sau e kaulanga langa mea ngai kua I whapea kunanga rea ngā ruenga ngā ki Apollo. E koe whaamangaku ia ke oe lau kua ngai ma usese. A lewe mei o ke ngalo I mea ngā mea langa I loai. E le o ko mekin ngalo e kakaunga whaiso filfilinga. O ke le a lakul ki Apollo. Shau mea sele nga whai le ai. Wa lava le alofa tu noa le atua. E ma whai ona o tau sisi ai I mea o lo I le lumanai. Say amen. Awa le whaalongo ako lo, sa o la, ula, ia ngā ngofua I ala ia. Ngā le lokua I ala ia. Ai le whamai ia, whaangalo. Langa le whamai kuspa ia, I le tusinga awenga, whamai e fau I tai a uma, le alofa muti vale o le atua. E winga le kaminga e ala mai fo I ngei kai au. O le aso ka mai sese ngā whaianga po, whaafkai le akua, ua whaamangalo inga o ngei kai au. Ai le whamai Paulo, awala whai mal me ke ula iai. Nga elis kanga whapes, o sang sara se o foi kai au koe mau foi si, no e loa leile kua lo loto. Mal ka ngaka la e loko whapenga, iau ke wha malosi ake oi, I e whai keke iai. La nganga o e ka alo I le fingalo le tua. Al ka ngaka la e mongi lava lang ka mawhainga, ia meo se ai, ia I loa. O lo lava matatoe le alofa tu no le tua, e wha maangalo me e tātou. Say amen. Mana I mau ia mulmule wha malosi atua I lo savalinga, wha meile kaltia iwa suluongo, o te whai atu I ate o tou, ia o tou savavali la le anganga, ona le whaia le o tou, le tuina na o le tino. We whaalongo iai. Wha mei a tou savavali la le anganga, ona o tou le tou e whaia ila ia. It says here that walk in step with the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. That's all you have to do. Walk with the Spirit. Ai ala mai kai au, wa mai oia nganga pa ia, whafkai lof soswangi. Soswangi mai akeau, le la o halu ngalue, mea ngā kom whai kuai, ai a whai leise kalol kai au, ia mea ngai laku o, pā mai e lea, plau vale kuai ama oe, mwhai e ia lea mio laulan, ai sia, ala mai le leise kalol, leise mafkanga ma lea tua, ai ala kai, lea nganga pa ia, soswangi mai, ka sa vali whakasi ngei kai au, o le ale whai mai o ko workers yaki oe, ai maua o file mu, ai sia, mai ke lua vali whakasi ma lea nganga pa ia. Say amen. Pai me loa mau muli ngai whai upu lava ngai lima kartia lua sun lima. Whai tātou te ola I le anganga, ia tātou savavali foi I le anganga. If we live with the Spirit, let us also walk with the Spirit. Church, I encourage you. Let us not just be people who say. Let us be people who mean what we say. If we say we fellowship with Him, then please be about it. Yeah, it's not going to be perfect, but try. If you failed a couple of times, just like Paul said, forgetting what's behind and pressing forward. Church, press forward. Don't let your past hold you. God's giving you a new beginning every morning. Press forward. O te whamalosi ia te oe, tau sisi pea. Whamalosi pea, savali pea ma le nganga pa ia o le tua, savali pea I luma, walata lata lava le tātou tau nuunga. Say amen. Walata lata o oe lava ke ue koe give up. Ola wa ngā popolenga. Ke ia o e koe musua. Ia fio mai loma Yesu.
Mele te whamalosi ate oe, ong sai pea, whinau pea, whamalosi pea, tau sisi pea, tau wivi pea, amen? Nā pea o tam whai atu, ele o moil fili. Ia whamalosi pea tātou. Whamalosi pea ngā ruenga le tua, say amen? You know, I love this because I was thinking about this and just how God reveals himself to close our sermon, how God reveals himself through creation. You ever watch and you look, next time, I say te me te almai, mai eva va ai wha le, I mea umai nga whai le tua. Ele misi lava le oso a la. Ele eise kai o wha peka ko, son, o le oso mai la. Ele misi lava, e sau lava la I long kainga. E ngoko fo I long kainga. E o foi la le alui fol masinga. E le ai se aso e whaavai me ia rua. Me ia lefa mel kuspaia, le ka wailonga mamano. E o foi la I mea ume ka ko whaavai ai. E ngalo lue o ma me ia i aso uma. Ke le la ngonga whame e lengi la ko leo ka ko ke le la ngonga inga foi la tau. Ai a ka ko whaavai ai. Whame o me ia e lava i ta uma ia le mamalu o le atua ia te oema. I le la ko whai o me ia male masangi. Usa le ia se keming oso e whai la complain le kua. Au kaya o malava o langa ia le kiuke. Langa ia le mkawhai oi. Le ia sisi mea. O le oso I wha ma le ngoko I. Ko loo foi kaya o le mea le kasi. Ai a uma foi ia. E le wha le kongu foi sau le masinga. E oso mai al masinga. Ia le masinga ma fetu le po. O la kou a le mkawhai oi. A o aso o malava. Kako ke le la ngonga po le meo complain nei mea. Leve mel kuspa ia, o mea ia, o loo tau atu le mamadu le atua. Ai ke rola mea leo te whamalosi atu ia te oe. E sili aku o e ma. Tangata nga whaia I le whaatusa o le atua. Sili aku le la, sili aku le masinga, sili aku I mangu uma I e whenua. A o e ma o nga whaia le whaatusa o le atua. Nia lupo moni e kai mea complain ai kako. E kai mea o le musu. Ai a vea mea ia nga whaia le atua tu e whamalosi ia te oe. Po le ala walo sau so ulo. Sau vea. Langa o lovi inga ngai le atua. O le ala walo nga lue kongu le kalesia. Nga lue pea. Po le ale ko kelo ngisi. O le ale o mai mare o isi. Nga lue pea o mai whamaoni. O lo au nanga ngai le atua. Pea o au nanga o le la I tae ao ma le masinga le po. I whapengalka ko au nanga. A o le sui ngua wawaiako kau rengis. A o le sui ngua wawaiako kau mawako isi wahenga. Ia whamaongi a o I le atua. O lau au nanga ngai le atua. Ma lau whamalosi na ia te o nei tai ao. Tau sisi pea, whamalosi pea, ia tau silfina ngalo le atua. Tau silona polo inga, whawhena whai, ia tātou sista ia. Say amen. There has to be some fruit in your life. So whatever it is today, I want to encourage you. Ai ala mea ngai ke iloa whai ma whawhika ulu ia ke oe. O ke fia whai loa tu ia te oe. E ma whai o na whaasa o loto ina oe, I le mano Yesu Keriso. Pea whai, e te whaatanga ina. Langa ele fosia ele atua o ia ia te oe. Say amen. God doesn't force himself on you. You have to give him that opportunity. So why don't you allow him to open up that door? Even with that secret sin or that issue, Jesus is still knocking. I'd like to come in and help you if you would only open the door. Alo whamalosi na mo tātou, o le mea whamao ni ai le tātou maftanga mo le tātou I loa leo le atua. Ia tātou usiustai whenangalo le atua. Usiustai le atua, whai le mea whenangalo. Lefa me tuspea, e le nao le whaalongo. Ia ana. Not just hearers, but be doers. And some of us, I want to encourage you, that's why you don't see the fruit. That's why you don't see the blessing. Because hearing is good, but doing is where we're lacking. If you want to see those blessings and you want to see those changes, do what God says. Say amen. Whai te fia wawa ai whamanianga le atua, ia tātou tō angai whai le whinangalo le atua. O shistai, whamalosi, au auna pea, e leo se tangata le te au auna iai. A o le atua soifua, e iai le taimi e tau ei. O e say amen. E ala nai whamai le apostolo le momo koronito sul lima sul malu, e leo se mea whaalea o ngā, lo tau ti ngā mo le atua, malona whinangalo. Me ala lea, ia e tū mau, ia e whamalosi, ia ngā lue mal whamaoni, polo sila fia le atua mea uma. And God loves you, and he wants a relationship with you. So why don't you allow him into your heart? Say amen. Allow atu tato worship team, allow atu tato ekalesia, tato tula I mai nea. Aolim tato pese mai pese lea.
A vil tatou vi inga I le atua mana tunatu I fo'o I le upo le atua nei tai au. Savali pe luma, savali pe luma. Ia ma e mafuta atu I le atua nei tai au. Whaatanga le upo le atua. Ia loto I tatou, loto ma tatou ia ngoto I tatou, loto ma tatou finangalo. Ia ma ia fua ma eni fua mo le vi inga o le atua. Say amen. Let us all sing. Hallelujah. Iluma Savalite. Hallelujah. Ei fovanua e mauna aole taununa ole ola o ana pita awala lepa mai mai Savalite Yamato fia manau nau ya ile tua. Yamato ino I mea lea ngale nei alo laki. Yamato alo lo famoni I ate o ele tua. Te soso ani mai koe la lotu ia whamalosia pe mato nei vai tau le tua. Yamato tau sisi pea.
Ia mātou whi nau pea. Ia mātou tū mau pea le tua. Ia mātou matahala o awa mātou hawa ai atu le tua. Ua lata mata loto ia pia mai le tua. Pamanuia mai oe le nei tai au lotu le tua. Anga nei oe le mātou sawalinga whale nganga tama. Whaatasi mai oe. Aoe le tua. Mai ia whamanuia mai ai mātou tama. Toe sawalinga nei aso le tua. Ia ianga nei oe le tua. Mea uma mātou te whaia tama. Mātou te whaia mo oe maromi i ngau. Nei mea uma o mātou ore malau atu. I le swampa sili o Yesu Kirisu. Amen. Thank you to all of you tuning in. Thanks for being here, and we just pray God's blessing and that His word will be an encouragement to you. But until then, we'll see you, God willing, tonight, 5:30 Pacific Standard Time for our youth service. Until then, see you later in the name of Jesus. Amen.